Maja, botsa selo se sa gago se go fe founu ya gago man. Wa tseba Shemlulu o mborile. Nna ebile ke tsela gore ke go dire eng. Nna ebile ke nyoko bolela le wena selo. Ka re ke a tseba gore nka tla ka ferekana gona mo ka dira diphoši. O ka re le tlo thoma go ntena lena ba babedi. O bolela le rena jwang? Ke re o bolela le rena jwang? Wa tseba le gone jwa le ga ke tshepe Lulu. A ke tshepe gore ga ra batho ba ka mokana ba ke kopaneng le bona mo bophelong jwa ka gore ko wena ka bo ka ba le hodi wa ndira so mara tšatšing la le gore mang ga ke tshepe. O ramang gore ke le hodu wena? Le hodu ke mmago Maja. Lulu mphe phone ya ka no. Mphe phone ya ka pele o ntshilekisha pele ke ya go report ke ya go gopela. Nna ga ke tsebe gore o bolela ka eng. A ka utswa phone ya gago Maja. Ban. Wena ga botsona ga no re ditlatla ke a bona. Re a tsebe gore phone ya Maja e gona ka mo. Nna ga nkebe le nna lena be nka se thabe mashata ka tsela e. Gape nto le nyakang ga se phone ke sekorokoro. Lulu, kore ga o je ke dihlong ne? Ditlhong tša solwana mang? You know, one thing ye ke regreta mo bophelong jwa ka go tlisha bophelong jwa ka. I wish you were never there. I wish a sanka wa tla mo bophelong jwa ka Lulu. A ke re le rata basaji Maja. Bona no ba go dirang bona. You know what Lulu? Stop wasting my time. Mphe phone wa ka ke ba yena. He bana. Ke re nna se ke tše phone ya gago Maja. Lulu, tlogela go ba le swele man, re ekwe le phone ya ga Maja e lla ka morumong ya gago. Gore ga o sa kgona go bolela gona bjale. E reng ke lefe phone nyane ya lena ya marata le tšwa ka mo rumong ye yaka. Oh, jwale šetše wa dumela gore o itšere. Gane wena a sanka wa ra o tsebe gore re bolela ka eng. O tlo ntena wena manto le go befa. Nna ke ka one ke na le wena sese. Sis, le go tšeela batho ba nna mo. Wa tseba ke mmaga ka manto. Tlogela motho eo wena. Mo tlogele. Lulu, wena ke kgopela phone wa ka re sepele. Kamu, o endla yini lawani? I came here to study. Khani wena o tsaba batho ba itlo di ene mo library. Mano ku vona i ri munhu wo rhandza ku hlaya wena. Randzu, problem ko rosa ngolo meje na lona re ketsabana. That's all ke abaso. Himpela u hlaya ka library lewa leswaku u kuma ti-marks ta kahle na. Randzu, nna ke rata go studisa ebile ke genius. A ni ku tshembi, u nge he munghana wa Maja and do well academically. Maja se mogwera wa ka, ke roommate ya ka. A ni hleketa leswaku wena na Maja mi vanghana. Awa, rino ba re ke share room. Are you also a cheater? Randzu, na ke na girlfriend. Swi koteka njhani sweswo? U nge he vi kahle so u tshe u va singile, ha? Mphedi number ja gore ke di go founela ore re te library nyana. Maja, nna ke nagana gore kwa radio CaliToonz ba ka ba lebetse go go romela SMS man. Ga ba go kgone gore ba sa go kgethe. Nna ke ne le madi mabihle ba nna. Ga no a dilo tsa ka di no dula di sheshere kana di sa sepele ga botse mara. Maja my love, o na le talente. Ene ke a tseba gore le batho ba radio CaliToonz ba se tseba seo. Ge ba tseba gore ke na le talente, gore ba sa nromele molaetsa gore ke sa receive SMS. Maybe ba dirile phošo ba romela motho mo wrong. Maja nka se mo tlogele a nlatla. O tlo nrata ka sole le matepe. Sis, ebile ke mo swinne ka dilita SMS le ya go tšwa radio ya CaliToonz ka founung ya gage. O ntlwaela. Wa tseba as long as nna ke se happy, ga o na le nto e tete ya Majelo re ke tlo mo sepelela ga botse. Ebile as long as nna ke sa phela, ga o na le motho o motee wa ka ratanang le Maja. Manto le Maja ba ntloela gampe. Ya ne, ba re sha ba re motho ka se motsebe wa mo fetša. Wa tseba le gona jwala ke tshepe gore Lulu ke ena dirile go dutsetša go makatša. Le nna ke tlabegile. Wa tseba
ke nagana gore Lulu ke motho a lokileng e le ruri. le nna ebe ke nagana gore Lulu lokile until ke tseba gore o nyaka go ntšeela wene. Mogatšake wa tseba ke itshola e le ruri, ke itshola ka nnete gore nkile ka go cheatela le best friend ya gago. Wa tsebe ke a itshola mogatšake. Maja, nna ke a go rata ene ke a tseba gore o tlo dira ka matla gago ka moka gore Lulu a sa tsoga tsene relationship ya rena ka bogare. Mantwa, ke a go rata mogatšake, ke go rata ka nnete ka lerato la nnete. Wa tseba le nna ke a ipotšiša gore gabotse be ke tsene ke eng se e leng gore se nkgakantšhitše ga ke tla šala ke go cheatela ka mollo yola ba rego ke Lulu. No, le nna ke a go rata my love. Ranzo o bjane o lia first year ya Bachelor of Education. Shatika. A o nyokologa, le nna it was difficult at the time ke lia first year yaga le bo Mandro. Ni hleketana leswaku ni cinca course lembe leri taka. O nyaka u studisa yini khale? Lava ku dyondza pharmacy. Mantwa, go šetše 15 minutes gore 2 ye laite gape ke gale re dutše mo. Ya, ke gale re dutše mo. Maja, o ra gore ka nnete wa tshepa gore kwa radio CaliToonz a ba go kgetha wene. Mantwa, ga ba nkgetha ka gobane nkabe ba nkgethile nkabe ke bona SMS go tšwa go bona. Mara gona wa reša gape nka bo bona SMS mo founung ya gago. Next ke gona ke a go di-register ka gore ga e le sekolo sona sempaletše. Ya, gona mogola gore o no jula mo University of CaliToonz o tseba gabotse gore ga o dire selo. Ebile be ke gopotse gore ko o nyaka room kwa off camp gore ga ke tše ke nyakana le mmereko ke tše ke dula gona. Eish, o tsebe le ga e le gona o ke se boele ka gore ba rile o sa tlo satla ka gore wene ga o sa nyoko tsena sekolo o nyoko tetaola. Eish, batswadi banna. Mantwa se bolela gape bophelo jwa ka bo tlo ba boima ka ntle le thekgo ya batswadi. Go tlo loka my love, nna ena ke tlo tšwela pele ke go thekga. I just hope gore o ka se ntlogele ge nka tšea nako e telele ke sa hwetše mmereko. Maja, nna ke rata wene ga ke rate dilo tšeo ntirelago tšona ga ke re bile wa bona sanka ka go kgopela tšhalete. Ke no ra gore ke tlo ba broke ka gobane ke tlabe ke sa hlwe ke sa hwetša di-allowance. Jwale ke moko o patela ka ang room ya off camp ka gore allowance ya October o ka se e hwetše ka gore o di-register next week. Jobana laka ra gore o ka se mpatelele rente wa be wa nzama le ka ya go reka dijo. Maja, nna ke a go rata ke tlo go thuša ka gore ke a tse gore ge o hwetša mmereko mo o tlo ntshwara gabotse. Ke a leboga my love, ke a leboga. Maja, wa o sa no ya kwa radio CaliToonz wa kwa gore ba tlo reng? O ra gore ke no e le ge e le gore ga se ka hwetša SMS? Eya, o ka kgotse gore ye mongwe wa batho ba ba kgethilego a sa nyaka mmerekola then wene wa re o ya ba tšea wene. O bolela nnete my love, go le ka noka a se go wela e re ke nape ke ikuke ke ye kwa CaliToonz ke ye go iteka mahlatse a ka re bone gore nka se tšwelele na. Tsamaya my love, plus go sa šetše more than 1 hour gore ba tswalele. Sam, ke gopela go botšiša. Ke no tshepa gore a tlo mpotšiša ka Maja a ke tlo fetoga sekgwilihwile nna. Aowa Sam, gane wa yo le ruti so. Wena wa o sa kgone go gagana le di-boyfriend tša batho. Tlogela go ke thuša ka nna hle. Botšiša ntho o nyaka go e botšiša nna ke naka go boela library ko bala tomorrow ke ngwala exam. Hebana o ngwala exam ya eng Sam? Tomorrow re ngwala exam ya maths. Okay, well be ke sa tsebe. O tseba bjang ka ra se qualify go ngwala maths? Nna ga ke makale a ke re ge rena re practice go ngwala maths wena o busy o practice go tšeela batho di-boyfriend. Wena Sam wa nkwatiša wa kwa. Nnete yona ke a tseba gore ya hlaba. Ai, ebile re tlogele tšeo. Gane Maja o la o dula kae?
Gana ba go botsa gore Maja di registered 2 weeks ago when he started working at Radio CaliToonz. bona Sam ke a tseba gore Maja o berekela kua radio ya CaliToonz mara ga a sa tsena ka mo university ya CaliToonz so ke gopela re mpotse gore o dula kae. Maja is living his best life sisi ga a sena nako go ketimishana le wena. Ao ba Sam ke gopela re mpotse gore Maja o dula kae tle wena. Dumelang wa bolela go mo ke yana Maja ka sebelebele ke sona setlogolo sa babina noko le babina tšhwene tšatšing la lehono re tla be re a hlahla taba ya yona ya dihlahlobo tša mafelelo a ngwaga gape ke nako e selege bana bešong ke nako ya go ya re go ngwala tšona dihlahlobo tša rena tša mafelelo a ngwaga gore wa lebelela ka montle ke leemaema baithuti ka mokana ga bona ge re lebelela yunibesithing ya rena ya CaliToonz baithuti ka mokana ba emaema ba ya tlase leketlolo lebaka e le gona go itukišetša dihlahlobo tša bona e re pele re ka tsena ditabeng ke rata go lakaletsa baithuti ka moka lefase ka bophara kudu lena bana ba University of CaliToonz ga mmogo le lena ba dirang marematlou mahlatse le mahlogonolo godimo ga dihlahlobo tša lena tša mafelelo a ngwaga. Maja motho wa ka wa tseba ke re le noa ke tshepe man gore nna mantwa ke dira final year. Nna yena ke ikgantšha ka wena my love. Ke re wa tseba le mama o thabile jwang ke ra gole gore ngwana ga go tlo ba le teacher hanke re tlogele tšeo he ke rokole gore ba re semolele ntho le ka mo ba share room A ke tshepe wena o mpotša maaka. ke re ke go botša nnete le nna ke kwešiše gore go kgonega jwang mara shibao ba re ba share Why ka mo a sa be a mpoditše tabe ka somara? hawi ka mo go botša jwang ka tabe ga ke re tseba ga botse gore wene le yena sa le go mela go bolela last year Mo gona o bolela nnete gape e sa le ke thoma go bereka kua Radio CaliToonz a seng ka no bolela le kamo. Kamo go diregetseng ka body lotion ya ka. Warra na ke tseboro wa bagaeng. O se kwa ndira setlatla kamo. Lotion ye ke imetile ge ke seno fetsa go e berekiša so e nwile ke sepoko. Wa tseba ka e tshola gore why ke dumela go shara room le wena. Sam nna ke roommate yao and ana ntho nna ke doidiang ebile o se ka ntšhoseja nna. E re nna ke go tlogele ke library before ke dira phosho a ke nyake go rekiwa sekolong. Maja gana le kgone o theogela nako mang Ke tlo theogela e segala. ke nyako tsamaya le wene ke nyako namba ke ya kwa library O swanetše go ya library my love gape ke nako ya di-exam. hai ke re sa bolele hle wene gape tomorrow ke ngwala exam ya chemistry wa tseba ke dimo ka re nka kgwetša semo ka library maybe a ka nthuša hle wene Go ra gore sema ka go thuša gape motho le o ne le swele banna. le na le kwešiše semo gomme semo a na mathata tsebe o no ba sa nyake batho ba mošomiša bošaedi A reetse gona ge hei. Honta ka tibuku ta mina ni famba. Sam nkana ka dula le wene Se se tlo ndisturb nna ke a bana gape rena bangwe re serious ka sekolo. mara Sam ke kgopela go dula le wene go na le something se ke nyaka gore o nthuše ka sona Mantwa a ka tlela wena mo library nka sone go emiša dilo tše nna ke di dirago ka hlamela wena. Sam wa tseba le kganya ka rena manne awa mara o tsebe gore tlo graduate ka moka O boditše ke mang gore tlo graduate ka moka? gape wene o na le go tepotša gore re phala ka moka and o selfish wene ka information Sesi information e gona internet e nyakela yona nna ke tlo bereka wena nna. wene o na le swele wene maja gore re šetša wa gore re šetša re o na le swele na o rata o thuša batho ba bangwe Sesi nna ke na taba le gore o nagana eng kana le rata o šomiša batho bošaedi le. ai tlogela ebile hao ke tlo tenyakela di-video lessons maybe tšona di tlo nthuša Dira bjalo a ke le go tlo bereka o tlo ja tšhelete ga go le 1 so study show le 1. wa tseba a ke tsebe gore ke tlo ranzo boneng mo go wene hai man sa o motho a selo shem Sesi o se ka wa leka wa nroga. ya ne a fa go betšha gone wa betšha wene Sesi nna a se nna Maja o se ka wa mphaphela kere. hai e re nna ke sepele ko bala ka re ke a bona gore mo gona mo ke te tshenyetša nako Sepelo mpalediša go bala.
ni bone mantwa a famba o n'wi vonile hei ke mone motho wa gago Ranzo. n'we vambirhi mi lolwa kasi na A ke lwele basadi nna. Ranzo, ka gore last year sa le wa mpotsa gore o nyaka go change course o dira pharmacy go diragetseng? average ya mina a yi nga ri kahle swona Mara o se ke wa fela pelo o tla apply gape the same maybe ba tla go tšea. I hope so ni ya ta rini a rhume ya wena ni ta ndla slip over Sesi o ka re nna le wena a re išane felo bjale. i vula njhani Wa ntlaetša ke tshwanetse go ba ke bala gona bjale mara wena o mo wa ntšhitiša. hi wena i nga ni vitana lani musi Ranzo ke a go rata ne mara ko kgopela gore o nšutelele ke nyaka go bala. okay ni ta ku vona hi mikama ke ka mo monna ke thabela go bona gape ke kgale ra bonana a kere e le kgele ya botse a le re tsebe o bapala ka nna hle ebile ke a gopola monna gape ke kwele ba re wena le Sam le di-roommate ke nnete na ya ke nnete ka mo monna o mo kgona jwang mare motho ele yena ele mara a go fe bothata motho ola o mpha bothata ke mo tseba le so Sam e le gore wena wa o dumela e ba roommate ya gagona o ka botsisa beape ka gore ke kwele mantwa a re le a ngwala tomorrow gane wena o ba lena ke balela kua rumong ke a go kwa monna kamo e re ke sepele ba re tla bolela kere Ke nagana gore ke feditše gore ra isa bjale e re ke tsamaye ke ye rumong. E re ke tloga ka pela Ranzo a sampone a ke nyake gore a ntebadiše dilo tše ke di badilego. Banyana ba temporary mara degree yona it's forever. i ya kwihi Sam Sam kopela o ntse o seka motswana O thomile ka go tlola modulation yaka no o nyaka mphethoša alarm ya gago. phone ya ka e twa le botse a ke nyako o misa exam ka osane Okay ke tla go tsoša. a ke lebelele sengwenyana mo founung ka gobane mantwa o sa hlapa e re ke check gore message o tsenang o tswa go mang E re ke tlogela ka mo ke se ka mo tsoša go no tshwana ya ngwala selo mose ke no mo direla favor. E re ko o hlapa nna a se ka tla ke pepotse ngwana mola ke tla mo university. Sam gane ka mo kae wene gape re šhaletse ka 10 minutes gore re tsene ka mo exam room Nna ke tsebe gore o kae. gape ge a ka tla šetse 30 minutes teile re ngwala ga ke se tle ba mo dumelela a tsena ka mogare ga exam room Gape direse di gole le mo di exam room. If o sa robetše then 8:30 yo motelela a sa gona. Sam wa o ka re di ya go tsefela gore ka mo a ka misa exam wene ei ape kona ke tsoa ga ne Sam o kae bana ka nako mane wa e semang di a somara kamo gane wa kgopetse gore re kopane mo maja ke tsene mathateng ke mathata a mohutamang gane kamo ga wa tshwanela go be o ngwala today maja e ke message exam na o reng wa e gane Sam a sa be a go tsošitše ka wane be le ye go ngwala ka nako e one Sam o na le pele mpe ape ko mo petora ntse mthako o la tsang ga ntsose kamo e le gore wena wa o tshepa Sam a be mothele o ne le swele monna maja ape ke tshwantse ke fetša degree ya ka ngwawano ke a tseba ke go kwela bohloko na ke nyako o repeata maja wa tseba o ka dira jwang
o ka ya go doctor then a go fa lengwalo wa motlhalosetse gore wena o bo o ba ja wa iša go lecturer gago. Majama wa tsara wa banera ape ba ka no mphana go nngwe wa ngwala. Iya wena no dira bonnete jwa gore o ya go bona doctor gona bjale. E re ke tsamayana bjale nke se ke tshenye nako. Sam, o bone gore ka masa nka e tla go ngwala? ke bone yena ke na taba le gore o tlile go ba seatle. Sam, gane wa yo sena kwele bohloko so mara? Ka mo ke motho o mogolo e ba tshwanetse go dira bonnete bja gore ga a mise exam. Ke a tseba mara e bo o swanetse gore o motsoše kere. Gane wa e le nyaka ke dira dilo tse ke sa nyaka go di dira e tswang go nna hle. Ga wa loka no ngwana mongwe o tlo repeata module mo next year ka lebaka la gago. Ka lebaka la mang sesiwe go ntlhokela ditaba o gomole. Samwe ge o ka tswela pele le so o tlo phela o nnoši ke ya go botša. Nka thaba kudu ge le ka ntlogela ka phela ke le one. Yane ka mo ga ntse be gabotse o jele borotho bja ka bja mafelelo ke nyaka go mo ruta go phela le batho. Manta o ngwadile jwang? Yo sa bolele e be e baba examela. Mara go le ka gona o lekile a kere? Ya gona ke lekile shem. Manta ke nyako bolela le wena ka tabeng. Keng o boelane le Lulu? Wa tabe ke nyakang gore re bolele ka yona a ya mane felo le Lulu. Maja ke ya go botša se se wa bo ge o ka boelana le Lulu ke tlo go tlogela. Manta nna le motho yola re ka segile re boelane. My love standa se mokhutlhwane ke ra wena tšebana laka ke kgopela o no thoma o nthuša ka go reka grocery hle. O ra jwang gane a suene o tša re go tlo dira dilo ka mokana ga tšona nna ke no mova ine le wena? Manta wa tseba ke re gore a ke go le tšhelete ye ntši. Maja nna a ke nyake go di tsena nka se kgone go spenda tšhelete mo go wena. O ra bjang a hle nna ke spenda tšhelete mo go wena? Gane monna ke mang gare ga ka le wena? Manta gape ge ke feditše patala rente ke reka le dijo ga ke šale ka selo. Jwale ke tsena kae gona monna? Gape le nna ke nyako save tšhelete go swana le wena. E funya ka nna ke reka tša go ja then o swanetse go nthuša go cleana go apea le go hlatswa. Wa go kgonege gape eo ke mebereko e leng gore swanetse e dire ko wena. Ao ge o sa nyake go nthuša then le nna nke se kgone go thuša ka go reka tša go ja. Mantwa nna ke sa go kwešiša jwale. O swanetse go bolela so a kere a ke dumele go ba setlatla sa gago. Inspector o nyake room ya gago ge? Keng ga o sa nnyaka jwalo? If a o tlo nthuša gona a ke bone lebaka la gore ke dule le wena. Maja gape nna wa nnyala o se ka lebala. Wow Mantwa ke tshepe re kwa wena o ka bolela go le nna sobe. Wa gape nna ke tlo fetoga gele ya gago. Ka mo tlolela ga a fihla mo roomong le gone gona ke kolobišitše laptop ya gagwe ebile ga e sa bereka. Maja ke mang a go rometšago message? Ke ka mo bja mpotša gore o kgonne go hwetša lengwalo le le la doctor. So o re ba dumetše go mo fa chance nngwe ya go ngwala exam ela? O re be e se yena nnoši e leng gore a senka ngwala exam. Ba re ba ngwala neng gape? O re ba mo file exam equivalent assignment ba e ngwale ba e submit today before 10. A go swane o tlo kgona go ngwala kere then a sa tla repeata chemistry next year. Ya mo gona ke nnete. Sam ka no wena o bileng beso Ka mo nna ka tlela go tsošana le wena mo university. wa yo mpotša maaka maabane o rona o nyako ntsosa wa fetša go ntsosa. E be ke nyaka go go gaya ka gore o tlotse body lotion yaka. Nna se nna Maja a ke tlo go tlogela go bapalela godimo ga tlhogo yaka. Mara wa namba gore ndoela gore give me se exam. Gape ga o tsene le nna sekolo a kere le ranta o ka semphe go bereka.
a ke tlo dila ka wena wa fanase re nna ke je laptop ya ka na bale ke ngole exam equivalent exam ebile o na le mahlatse ba go fila chance e nngwe ga botse be ke nyaka o repeater next year. yane gape ka mo tetsentšhitše marae o bolela kang jalo gane a se gore ba mo fele exam equivalent assignment maja gane bothata keng se mo le ka mo ba lwele gane ka mo re o hweditše laptop a senyegile so o nagana gore se maaka ba e tšhetše ka meetse aowa wene ke go botša nnete manto sam ke moloi lena aowa gape sem jalo gona jalo o tla ka kudu gape ka mo a re ke maadime laptop aowa nna ke dumele motho wa gago o keng o nyaka gore sema kolobišile ya gago laptop gona o a rereša nka se kgone go maadima yona wena mfana wena ke tlo bola wena o tlo khumana go phutlantšhitše wena nna o ka se ntere selo wa rra. Warra o leka go dira eng ba o tšhela laptop ya ka mesi wena nna a ke tsebe gore o bolela ka eng o se ka ndia stela warra ke re a ke tsebe gore o bolela ka eng e re nna go tuele ke computer lap go ngwala a ke nyaka ba nraka mo sekolong computer lap ba tswaletše o no maaka Sam, why if ambe a library o nga njelangi tolo na madyambu? sorry my love e be ke lebetse gore o sa le gone kwa library E le ku ni hembeleni. ke go botša nnete Why i nga ntextangi back ke? rantso gape nna ke phele ke nagana ka wena ebile a se ke bone text ya gago Ni ku texte ko tala ngopfu and a wu ri online mara u nga respond. a se gore be ke sa nyake go responda e be ke le online ka o tsela so a se ke bone text ya gago Ni ku thembi Shem ka Sam mara wa nrhandza wena. eya ke a go rata rantso Why swi feeling ku no ku fostela ku ba e ba ka relationship na mina? ga o nkgapeletse gore ke be ka gare ga relationship le wena ke tsene ke rata Loko ku ri wa swi mina sweswo swi vulaka ni pfumelele nta rhumini ya wena ntandla sleep over. rantso gape gona bjale ke nako ya di-exam so go ka se kgonagale gore o tle o robale kwa roomong yaka Okay, na swi twisisa ke. Loko mina na wena hi heta ku tsala, ni lata ku mina na wena hi spenda a night together. ape ba tswelete computer lap ba re ba lokisa di computer a botsudi ene mo bophelo bja ka mara ape it's like my sisters have turned against me Sam, a wu swi lavi ku ni khisa wena ne? rantso nna a ke kgone go khisa girlfriend jaaka pele ga batho le go ka kwata ke na taba le wena gape nna ke tlo dira tša go kgatlha wena Why ini endla so mara? sese o ka re o tlo thoma go ntena bjale nna a ke a tlela gore ke dišana le banenyana mo university ke tletse go ithuta Wow, a ni thembi ku i nga vula swi swa so ka mina Shem. rantso nna ke lapišitše ke go rapeletšana le wena ke reka mokgwa o nyakago a botse ke todi ene mara gore ke be ke kgone o ngwala nna ena ke mmotšišitše ka mo gore wa e a dumetše go shera room le sam ai a ke na choice e re ke no šomisa laptop ya Sam gore ke kgone o ngwala exam yane ka tla ka e dira taba gape ke emišitše lulu gape ge manto a ka tseba o tlo ntlogela ai man manto a ka se ntlogele gape nkile ka mo tšhithela a se ntlogele
Maja, aowa aowa gape nna ke tlo bereka wene aowa nke seno bolaya ko gape wena folo dula aowa nna nka se dire mmereko wa basadi. aowi ke mangarile go dira mebereke ka gae ke mmereko wa basadi fela. Mantwa ke ne le mathata a kahle a ke ne nakong nyana go lwa le wena. Maja, aowa monna gape nna ke ngwala exam ke santse o ba ke bala gona jwalo. Mantwa that's why ke re sepele o nyaka room ya gago. Keng o nyaka gore ke tsamaye kgone go tlisha Lulu mo? Lulu o na le maatla kere gape o ne re lo shantšha le kgole. A ke re matla gona o a fa ke wene. Mantwa o ka re tlo thoma go ntapiša jwale. Hai ga gona taba ke tshwanetse go lapiša a ke ra o sa nrata. Sam ko wena motho e ya ke nna gane wena bo re ke mang pele gore o ne o thoma ka go ngale fela. bothata ke gore a ke rate di-questions tša botlaela Ke a go kwa di ntshang mara. ke sharp wena Ai le nna ke sharp. wa thabiša go kwa seo ke a tshepa gore ga o sa tšhithela manto Ebile wa nkgopoja gane wa o tšhela laptop ya ka mo ka metsi na. o se ke wa nka fela wena o kwele mang a re nna ke na le pelo empe sona. Wena ga o tshepiše ke hwetse o ikolobišitše ka nnete. That is why nna ke phela ke nnoši a ke rate ke motho mo CaliToonz University. A ke re ga o sware batho gabotse. Nna ke kaona ke cheat ke thoma go gonana gore wena ga se o phase grade 12 ka tsela ya maleba. O nyaka gore eng gabotse? Ke nyaka gore o kopišitše gore o phase gape wena o matšhithane. E re nna ke sepelepele ke raga motho. Nna o ka se ntere selo Maja a ke go tšhane. Ya ne semone le masepa shem. Ka mo wena wa telela wa rra Sam a na ke se nyaka go share room le wena. a gona ntho o ka ndira go yona papa o tlo dula le nna ka gang le ka mere ba go fitlhela ngwaga o fela. A ke na taba gore o nagana eng ka nna se ke se tletse go mo university ke a se dira unlike wena. Nyaka gore ene monna a botse bona o nyaka gore report go tsentse laptop ya ka wena. Ga ona bohlatse ba dilo tse o ntatofatša go ka tsona. A bona wande ke dokumana bafana se ke do re tswa phela la batho wena. Tsamaya kua o kwa o paletse go ngwala exam o kgaegile ga se o kgone o šomiša laptop ya ka go ngwana o ka roka mesa di-exam tše ka moka ebile Se mo re wa moloi o nyaka go passa way 1. o mpetša moloi goba ga o mpetše moloi a ke na taba ga o tšee selo mo go nna mose. Se mo ke do fetša go dite bothata wena bafana se ke do kopantša no so. A gona selo mo robala o khutše tla ba re faintela ka baka la stress. E re nna ke noezela before go la motho wa bzana. Ya Maja o šile founu ya gago a sa e loka ya e re ke bone e re ke nyako bona gore na a ntšhitšhele na ka re o sa ile ka kwa toilete. Jona mawe. Yes. Gape ke šile founu wa ka ke sa e loka. Yo gore manto o bona di-message tša ka le Lulu mo. Ke gona ba ntlhadile. Manto gane o tshumang. Ke rile ke nyako bolela le wena gana o kwe. Gape nna ga ke tsere o kwatetseng mpotse re kgone o e boledišaka. Banna ke re a gona ntho ke nyaka go bolela le wena ka yona. Manto gane ke go dirile eng hle bolela le nna. Maja nna ke nagana gore wena ga o iše fele ka nna. O ra jwang mogatšake gape wena ke o kgathalela go fetiša dilo ka moka. Ge o nkgathalela why o sa nthuše ka mebereke ya ka mo roomong. Wa tseba pelo ya ka ya baba go bolela nnete like ke a ngwala be ke ye ka moka sebakeng sa gore nna ke be ke bala ke nna ye mokgwa ke busy ke apeelana le wena. Mantwa wena wa lepelela mane sa mosadi ke dipitša. Aowa gape wena o nyako gore nna ke active le ka mosadi mo go wena mola o sa nyala. Aowa Ai mane nna ebile be ke nagana gore o kwatišitše ke tše dingwe. keng gana o bone selo se se wrong ka nte re bolelago ka yona. Nna gape ke go botse gore nka se dire mebereko ya basadi.
Gan mola nna ke be ke se gona ebe wa piela le go hlatswa ke mang. Mando gape nka se go fe tšhelete then after mo wena wa expecta gore ke tlo go thuša ka mebereko wa ka mo roomong aowa. Oh, go ya ka wene ke gore o re wa mpatela gore ke ya go hlatswetsa ke ya go cleanela ebile ke ya go apeela. O se ke wa ntšhela mantšu ka ganong. Aowa ke seo se bolelago mose. A re tlogele tšeo my love ke re ke kopane le Sam le hono. Hei ke ro ntena jwang motho wa gago. Sam ke noga shem na ebile ke duma go ka ba tšhomi ya gagwe. O ka bolela gape. Gape be ke lebetse founu wa ka kua tafoleng se ka bo tiletile dilo tšaka. Nka delete eng mara sa gago. Hawe nna founu wa gago gape le go e swara sanka ka e swara. Ke no tshepa gore o mpotša nnete nka hwetša dilo tšaka di sa felela ka mokgo ke di šileng ka gona a re tlo o kwana serious. Ao gane wa yo ganeletse gore nna ke sware founu wa gago ene ke go ba go na le seo se utago. Nka uta eng mara nna gape ke fetogile a ke sa cheata. Nna o bolela nnete ebe ke nyako swara founu wa gago bothata ke ko lepote e swa. E le gore o nyakang founung yaka. Kamo go bolela nnete nna ke rate ka tsela yeo re dirago dilo ka gona. Sam ka moka bona re a tseba re wa ba maaka. Ke a itshola ka tsela e be ke go swere ka gona. Ke go botša nnete ke duma nka re nka bušetša nako morago and a go kgonege ga o deserve dilo tšeo di go dirageletšego. Sam pelo ya ka ya baba. Sorry warra o tla apply go ngwala special exam probably ba tla go fa chance engwe. Ke tloa ke inquiry re fetša go ngwala exam. Ka mo ke go soletše rice ke beile kua godimo ga tafola. Sam ke a leboga ebile ke tshwere ke tala. Tsamaya o ja re kgone go tsamaya re o ngwala exam. Sam ke ene ntho e le ya gore o change. A ka rata ka tsela yeo dilo di diragetšego ka gona bekeng ke nyaka gore go be le phisi gare ga ka le wena. At least motho le roommate ya o morata. Mando na ena go bolela nnete ke lapisitše ko o ja borotho furugo engwe le engwe. Gane o nyoko jang? At least apea something motho wa modimo nape marotho a gago a ntapišitše jwale a ke sa kgona. Maja nna nke se kgone go apea gona jwala ko ngwala ka 8. Gape tše tšona a se tšona nne motho go no phala ke ga a dula nnoši. Maja gane wa yo sena tankiso wa tsa ka mokgwa ke go tlhokomelago ka gona a se wena o ka bolelago so. E re nna ke ikgomolela ka gobane motho ge ya bolela šetse ba no ronya go boelana le lulu. Ai Wa kwa kere o go ka tshele le kgolo wene. Sam wa tseba o sa tlhakgaja mona na le bona re a twana. Le nna ke thabela gore o ntshwaretše warra a go nyake re elwa man. Ka mo fa o badile mara wena biochemistry ya raga papa. A ka kgona go bala sharp ka baka la stress mara I tried. Or you tried that's not enough. Gape o le module ga o nyake o wela ka godimo. Mara ke sure gore go pass. Hai e re nna ke e gomolele pele ke senya dilo mola re thomile go kwana. Sam gape ke re ke bone gore wene le kamo le tlile mmogo mo gane le thome go kwana. Setse gane wa rata ditaba tša batho so. Aowa gape nna ebe ke re marata ditaba ko ene gare ga rena. O kgona ke maja go cheatela. Maja o change ga sa cheater and o rata nna ke le ke noši no. Wa tetlaetša sesi maja ga go ratu wa go šomiša. Hai suka o tsebang wena. Oh re tla bona gona nna ena ke re le ka se felele felo. Ui for ba o sa tsebe bile hela yena ke forever yena wa ka ke re forever yena. Sesi re nna re go botša le sogane ge le go rata le ka se go cheatelele ga one. No it's giving jealousy. Kamo gane wa e bo o ema somola re be ngwala exam. Mandro ke nana nka re ke tshwere ke mala. A fa o kgonne go fetša mara gape bo o sa dule fase nako e telele. Ke ngwata question je bedi fela. Banna
Mandralo tja ka le tsamaiša apo semester e. Ka mo o nyaka go mpotša gore wa arabile di-question tše pedi fela a fa mare wena o e feditše question 1 A ke fetša go ngwala. ka mo gane o jeleng sa go kitimiša so Sam o re o endla eng? Ko botša nnete Rantsho, nna motho o le ntapišitše. I find it hard go bane themba leswi o nbyela ka swona. Ke mo tšheletše Epsom salt nna tšeo, e be ke nyaka go mo ruta go phela le batho. Ka mo, gane go diragaleng ka wena? Gane wa o loma ke mala? Sam ape malaka a o to babe ena ke se bothata keng. O ra bjang? Gane a go kitimiša? O se ko a fela pelo, o tlo ba shapa. Eish, e re ke kitimela ka kwa toilet. Ka mo ga ntsebe gabotse, ke nyaka go mo ruta go phela le batho, o e ratile mosileng ka go tlola body lotion yaka. Ebile ke napile ke tena ke taba ya gore o swere laptop yaka ntle le tumelelo yaka, ka dilo tša ka gona ke na skis. Rantsho ko go botša nnete, matšatši a ke busy ka kudu kwa radio CaliToonz. Sam kahle wena o swi lavi ku ri ni ya tlela rumini ya wena ne? A go bjalehle, ke no ba ke le busy sale ke fetša go ngwala exam. U ni byele leswaku u ta ni pfumelela ku ri ni ta tlela rumini ya wena loko hi heta ku tsala ti-exam. Ku cince yini? Se ke hlomphe, ke re respect yourself. I vula njhani sweswo? Gane wa o ganeletša taba ya gore o nyaka go robala kwa rumong yaka. Ni lava ku ta spenda nkarhi na wena. Se sa ke re ke nna yo mo ke spende nako le wena. Ke ya mohuta mang nako ye wena o bolelago ka yona gane? U swi tiva kahle ku ri ni vulavula hi yini? Nna ke suggesta gore re dire se re se tletšego mo university, re tlogele dilo tša go hloka mogola. Wow, mara mina na wena ha jola. Se re ka ratana ntle le go dira dilo tše wena o nyaka gore di dire, a di phasiše dilo tšeo tša gago. Sam, ni lava mina na wena hi connecta. Hi ndlela leswi ti-couple tin'wana ti swi endlaku. Wena u chava yini? Ke mang a rile go na le seo se ntšhošago? Sesi, nna ke ready go dira dilo tšeo re gore di dire. Wow, I should be the one loyi a vulaka swilo sweswo. Ranzu, I think we are moving too fast. Ko gopela mphe nakonyana ke sote dilo tša ka, re tla tla re tšwela pele. Are you breaking up with me? No, ke no nyaka gore mphe nakonyana, ke nyaka go ke nagana. gape ke second semester no yo di thomme go boa ke August ebile se gale ba tlo thoma go lengwadiša di-test. o sa reng gape ke re ke kole lecturer re nemmetse re tlo ngwala test go se gale a nta fetša go ja ke go dropi kwa campuseng ke nyako yo bona ragadi wa ka. hei maja gape sa lo reka koloi ga o sa dula rumong shemo aowa motho aka a se gore ke thoma go ema mokgwa ko re ragadi o nele le ngwana so o thuša ke nna dilong tše ntši. maja gape wene sa lo mpotša gore ragadi wa gago movetše mo CaliToonz mara a sa nka o ntsebiša yena. yo my love gape sa lo thoma o nkiša tlelaseng yo gape a ke sa latela wa kwa mantwa gape o ka se latele go ya tlelaseng o na le boyfriend ya go ba le koloi. Maja gape ke gale ke go emetse o be o le kae? Lulu be ke sa felegeditše mantwa kwa campuseng. Okay, a re tsamaya re reka dilo tša ngwana ke nyaka go feta le ka mo chemising ke reke something. A gona bothata mara ke nyaka re ye go reka dilo tša ngwana pele re tla gona re ya ko se šetše a thoma go complain ge ke tloela ngwana Maja. nna ke mosole mara gape mfanola wa ka wa lepelela. Hai man, o ka re motho o la nago le Maja ke Lulu. Ga Lulu o buile mo CaliToonz.